Ola he in muang hianin kala he titrat maya chanchu naktuka hianin Pharmacy Council of India in inspection an ron nei dona voi pakanin buat sai kan bang har lu ka thing chi atiang hianin karon riang nga la ni bulhi in tran phot mai teng kan ti mai nei en holo kang St. Anthony's Higher Secondary School chuan chungchang hi somni paruka tanga sang hi somni pasari academic sessionatan class 9 atanga class 12 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent ho chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adang te ro pui ta ka man pui thinan ni experienced teacher ten pathian thu ne na no pangan zir tirna le an kai hroina skula hian admission ron ti vero le St. Anthony's Higher Secondary School Chaltang Li Living admission in Lotive Treu Donyo. Ole, let's go. Pakana chuan nithum sathum sang hila somni paruk nimin pia khan kan members om tak purabar romoy roi te khan kan house leader kha upat na da tha sikim Gangtok a chevel anga ngai thei lek lek le Zurui boy anga han ngai thei deuh khanin thu kha soya ama po khanin expense kha appointee lo thu soi boka chu wangin kha thu kha record ateng kan expand chang tin panina chuan kha thu kha record ateng an expense sang atia chon hi hi ani mania thil theng chumo record alom si lo speaker sorkar suma Gangtok khopuya sarket hausa upa te tan potla upani na tanga tlak wang na turang si te po hi soi hi thang em oti thleng hian kan ngai to ve soi la chief minister la hian soi la ran ti to heu me sia angam ro pui mai se an CM kian wang chuan zu in na sat lu tu ka wanga kal thei lo tiang chi te po hi soi tur hi oma se min ngai dam ola dole expand in dole kha ka chu speaker ka bia min ngai dam la dole expand du chana ran ti le han te om je chu nia pai babu tur po han pui ti lo ha la ni tu soi khomo an chief minister kon fi ro pui me la po order om lo kan chief minister khian nen ting e sai dam ola dole expand in dole kha ka chu speaker ka bia la po khen khatiang phua chop kha chu soi lo te ang ate ni kan chief minister khan mo march ni thuma khan ti zo ni voina hianin enge ni le zel don man ni deuh to a helai tanga ka soi privilege committee on petitions ina an report thelu chungchang kha hausa sei chua ani thina hemi chungchang a hian in kom hona in ei teng u tia ka som na kha ngai poimo in nimina kan leader of opposition pulal chandamaral te le pu arung mingliana tin Dr. Valal Chanale, former chairman committee on petitions Putiral Limpuya tile kan deputy speaker pu lalfam ki matenen in kom hona thatak kan nia chuta chuan in siat thiam lo lai tele anin hu fu lo lai te po kan soya in kom na limom takle thatak kan nia in siat thiam lo na te da tha in tu nuwa chuan in siat thiam ngai lai te in siat thiamin in ngai dam lai te in ngai damin he thil hi sei chol to lo ni se ti in kan rep ti tlanga tin tu tum hi first timer kan san hem khop maya thil mang sang te han siat lo te po om thei ania kan in siat thiam tlan te po kong tam taka angai chin ani tin ke po first timer tho kan ya kan siat angin inga malo ti fel sia lo te po ka lo nei pal ve thei boka tiang chuan tu te po in kan fel lo le kan ti fu chia lo te om thei laka in siat thiam to nang utin kom na thatak kan nia tiang chuan in tu nuwa iseri to long u kan ti ani le zo na le chan na kan kalang
an chief minister no henin aron soido da ni he tha ka ti aron bel le hrim hrim a hi Kedua, Gangtok-a kan kalkha kumsom ni liam ta, kumsang ni paruk kumkha ani a. Ni khat kan chama. Kan thlen kuntak kha ka khetalo 145 vel ning ka ria. 145 Hetakal te hi PSC chairman kan ilai ni a. Puan Lalzil Diana, MLA, Pularin Diana Silo, MLA, Pudi Tang Diana, MLA, Putraliana, MLA le. Official pani kan kala. Kan lime lim takin kan kala lim takin kan honga. Khatiang thil khatheng ni sengin. Khati lai khan arilua yang tisu thil chiang sa ani a. Gumsom ni liam to nuwa phua chopathil kan hanti hi apoi kati a. ya he tiang thil hi chu ai personal le lutuk thil hi chu nia a ti chi vak lo ani politics na kai noi te an work khoi lai an project khatiang kai noi manga han in be te kha chu ni se thu ran atiang ni bok si lo atiang related ni bok si lo engma in kung kai na om bok si lo manga a han in be le train hi chu ke ni a thang thar jok te mo zuk GenZ phachi lo mai la ke ni tan po hianin ani no mani khatiang vela hanin be kha chmo Puman Zolan Sarkar na kabang to itireng si labang hau si lawati te po kan khitswak rum ani kan soi fi alok ani chiang view ani so ni kan chief minister ina GenZ soidan hi tha ka ti khop maya hetiang ril ru hi pu se hetiang zong hianin thu te hi soi tam se ka tiang takin voina hen thu pakhadaron soi chho ba chu hemi hen kan zip tel lo anga chu nge kan ti chuanin GenZ enton an ngai to zok ti lai hi he kan chief minister ina a soi ania February ni lia khan he tha ka ti khop mai ani e kan chief minister chuanin tun lai thang thar te om dan le kho hoi chu enton angai to zok ti soin kom ila an du zong an soi maya an du lo zong po an soi mai an direct to ni an tlang to ni lela ma chuanin mi then khatan chuanin minerless te po kan ti mai thaya ma ro chu an frank thokhat ve do ani minerless te chu an omang mo atianga ai upazana nei lo de po chu nei lo de te po an om ve thawang ama ro chu atang pui chuanin GenZ te hi chu heta kanzirla te po ni thaw an direct em mai ani e an du lo chuanin sar no sar an ti pop popa minza lo wang po ni chuang lo mo khami kha ke ni po kha kan lo in adjust vele maya khatiang mi zian ni wang khan an frank to a dot soi ang deu thu pe hel kan tiang chi kha an ching lo tial tia en tirnan chu lo ti ro tia ka zirlai ho mo chu lo ti ro ngan tia yes sar tia tile pe thamang ang si lo kha khatiang han ni lo an ti pe vak lo chonin sar kha pe lo e ten ti top ani khatiang ka min chan ma sak ber pe za mak ka ti dewa khatiang kan ching ve ngai bok si lo ka tia ama ro chu mitam takina khatianga an ron ti tak no khanin ni ho hi an mak to le maya hetiang hi an lo ni mo se an frank ka athang reng an direct ka ngeng mani hanin enge lo be sei ruk de lo ne khatiang thil vel kha om don lo wa chu wan chonin a thap hian ka tia an chief minister hian in kan tluk lo lein ka ria GenZ te hi ken enton angai to zo ka ti hi a tha ka tia GenZ hawa zurui bung an tlem to a zuk le hmuam ti ching an tlem til ti soin ani ho ta na ro tling ma son na le kalphung dik thlen zel thei tumin in ruam man ti a soi bokani he apoi ma khop mai chan chu kum sang ni som ni pariat kan le chuanin GenZ tam tak hi voters ani to do na ni chu wan chuanin thalai abigin GenZ atana na hi khatiang GenZ voters vote ron nei tharte khang vote te kha lo hui tur kha ani to mai do na ni chu wan chuanin he hi apoi mo ka ti khop mai GenZ te e tak kum an in chu ve deu te po hi ngai chuan GenZ at la tlum tur chuan direct deu ram luizia politics kan ti ang chi te kha GenZ ho chon an thiam don lo thang thar ho chuan mo ka tiang kha an ne chu ai chuan tiran opposition kan ni pon ruling thil ti diklo te khalngi lan ngai kan khalngi langan ti diklo te po kan soi chuakang ama ro chu mimal lutuk personal lutuk le enge baseless lutuk manga hanin be ai chuan engtin nge Mizoram hi kan ti ma son theyang tia policy thazok tuna ruling party aya policy thazok te
ngã tiếng thế anh run này lệ thì chuang xí lâu anh phê cho nên cái tiếng Gen Z han tana don lâu sim anh thì khá political party te po hianin an riat angai ka tia chu hemi karon riek pa hianin karon zip tel zoi ani video lai mule cheu do ne